Sithi kanti ukhomeni ngoba lapha indunduma yeraboni indunduma yendodi yini usimakade ayikhombeni usimakade akhombe indunduma athi kunomuntu omlapha ngaphakathi sizingelo zayithi nasino kuye laphana ayikho into esingayela abafundisi abasasondeli nama-intercessor basasondeli. Ngimnina nonke nisindwayo nentwele kanzima mina ngizomthwala athi noma sibophe njengegazi yosihlanza sibe mhlophe njengethwa ashone phansi kwerabula angene phakathi afane nerabula engabonakala alanda mina ngaphakathi lapha nami ngasangifuni alanda mina ngaphakathi ama-intercessor ngasangifuni alanda mina ngaphakathi abaprofethi ngasangifuni alanda mina ngaphakathi. Usibekade athi nayi lento bengikhuluma ngayo le ngilosi sifike ingelosi kanzala into enjena seyabaplana into enjena seyabasilver stripes into enjena asafune kuyanyanyisa into enjena. Umuntu ongasikalathi 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 shaka kovekate ukhombe khona lapha phansi kwerabhu uthi uma uphakamisa mawukhipha lapha phansi kwedoti phansi kwento ey'bolile nawe sowubolile ngokwakho usaba nokuphakamisa izandla nawe uyitshele inkosi mina ngisakhwalifya sengangoshakala angisalunganga lithi izulu njengoba unjena mina ngikhetha wena angifuni abantu abame ngamandla wabo ngifuna abantu abame ngamandla wabo ngifuna abantu abashumela nge-private school ngifuna abantu abashumela ngamandla ngifuna abantu abashumela ngokuhlakanipha kwemvelo ngifuna abantu abashumela ngozambulo abazithola kimi angifuni liwandela hamba ngama-systems wokuhlaba kwangangifuna abantu angizazi ama-systems avela phezulu. Besijola naye niqinisile abafethu besijola sonke kwasuke kwafika umuntu wakhomba phakathi etwaleni ashiya utshwala basuke bamlandela kwasuke kwafika umuntu wakhomba phakathi ebhareni ashiya abangani bakhona ashiya abakhomishini bakhona asuke bamlandela athosabelela kahle yokulandela msindisi uwena wakhitha igazi athi noma bonke bakuthela athi ngokulandela
Azalanga usindisiwe bafethu. Bafika inkosi yasihawukela. Bafika inkosi yasihawukela. Yasihawukela imindeni engasasifuni. Yasihawukela abazalwane bangasasifuni. Yasihawukela abafundisi bangasasifuni. Yasihawukela nomphakathi ungasasifuni. Sihawukele madoda. Umuntu kasinakade. Umuntu ukhomba nawuthanda khona. Ulanda lapha ezaleni. Ukwenza abantu bakuhloniphe. Fundiswa abashaya izandla abantu bakusiseka basuka lana wena ungena ekamereni thina ukhomela urata khomela sakathe nete khomela neta Esikhathi abantu bashaya izandla bathi yashumayela madoda wena umungene ekhombeni lakho uthi wathatha into efana nayo wathatha into efana nayo wathatha into efana nayo ungekhuba nami lokukhetha nami benye ngizikhethe kwamina kodwa kunomusa madoda ongavamile kunomusa madoda ongathengwa ngemali kunomusa madoda ongathengwa nge-Bible school kunomusa madoda ongapheya ukuthi uhamba ngemoto enjani kunomusa ongapheya ukuthi usonda phansi kwabantu kunomusa madoda okhomba naboba wanele bonke wanele bonke wanele bonke wanele bonke Sabona umoya oyingcwele oil. Sabona umoya oyingcwele nikhona bazalwane. Ayisimo sejuba. Sabona umoya oyingcwele. Lasine khona awumuntu. Uba lo muntu uyawuthanda. Uyawuthanda lo muntu lo. Uyawuthanda. Ukhomba noma kuphi. Lo muntu uke wafika eJerusalem. Madoda bakhona abantu amaJuda athembekile. Wavela wakhomba uPaul. Wathi ubani obulala abazalwane lapho bathi nami bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyomshaya ngobani ambulala athi izolo ngifuna ukuthatha yena lo ubulala ubese athi ashumayela ivangeli kukhethwa yena uma avela uPaul ebandleni labantu abasindisiwe ngalesa sikhathi abazalwane babaleka bonke nikhona abazalwane bathi yamazi lo muntu lona athi usimakade ngiyazi ukuthi ngiyamazi kodwa manje sengimkhethile uyisitsha sami athi abazalwane cha siyamazi last year wakhipha isisu athi abazalwane hayi siyamazi ube waba nemali asanayo manje sekabuwa athi abazalwane hayi siyamazi lo muntu uhlala ePaxton ejele athi abazalwane hayi siyamazi lo muntu aphuma ka-standard 5 kwathi umuntu kaJehova ukhomba la uthanda khona uvamile ukhomba endaweni ezingajwayelekile kodwa into engiyithanda ngalo muntu ofundisa unzima ukuthi awuforce umuntu awuforce umuntu uthohlabele nawe ungamthatha umenze wakho akuyele umuntu uyakhomba kuphela uvuma
ovuma ngomlomo wakhe akholwe inhliziyo kuba ukuthethelelo ngezono thina nathi lethu sala sithi hayi siyamazi uye lo moya bengakhipha abantu iziso lo noma kuyi-20 years wasindiswa abantu balokhu kubiza ngalokho okwahluleka kwakho kwa-20 years ago kodwa kunosupakade okukhombayo awukubizela okubiza ngokukuthanda kunosupakade othi abantu abahlasela wena fanele nokuthi bahlasela yena othi kunosupakade uthatha wena kwenza inhlawu yeso lakhe othi abathinta wena bathinta yena athabeza ngendlela eyodwa ohlakazeka ngendlela ezisikhombisa. 10,000 will fall this side and 10,000 will fall on the right hand side, but it shall not come to you. Only with your eyes you shall behold the salvation of the Lord. Abantu bayayithanda ukukhuluma noma yini bafefesa namfundisa amathayi umvangeli uthwele bayenza imvuselelo kune-room ayabila ahlalekile nenyoka inyoka imkhothe manje kenze imvuselelo yiko imvuselelo zigcwala ungacabanga ukuthi lento ikhulunywa zidalwa khuluma abaselwana ungacabanga ukuthi lento ikhulunywa abasala bakule bandla ngoba ngikhonza na kukhuluma kulaba ngikhonza kibo umuno lokukhombile inkosi yamazi wena athi usibakathi ngeke ukhuluma kakhulu umuntu omukhombile apho shumayela bathi nenyoka thanganda bathi ngithwele kangihlelele ngematwa ngoba fanele uthwala amandla kamoya engcwele uhambe emhlabeni uthwele amandla kamoya engcwele ungene ebona uthwele amandla kamoya engcwele uhambe ekladini uthwele amandla kamoya engcwele uhlale embhedeni uthwele amandla kamoya engcwele ungene esikoleni uthwele amandla kamoya engcwele uya emsebenzini uthwele amandla kamoya engcwele uyashumayela uthwele amandla kamoya engcwele ungene phansi uthwele amandla kamoya engcwele uyafanele usinga amandla kamoya engcwele atholakala enyameni atholakala umoya engcwele abanye bathithwele wena nje ukuthi bafikele ebusuku bathi bazozama bathole ingelosi zimasha hayi ngokungcono umuntu akasimakathi bukhombile ukuthi ulele wena ungaboni lutho abakuzonda bavuke bazothwele egeyithini bathi ngeke adlule kule geyithi kusasa yothawalela nganahlawa istroke bese uyavuka uhamba naminyawo uthi wena manje akamuninwele uhamba ulapho bathwele khona ngoba singena nakuthiwa singena khona sinesiphume nakuthiwa phuma khona sithwele sithwele amandla ibandla likaJesu kufanele libuyele endaweni yayo lento ukuthi singene sigide kuphela umoya engcwele angekho lento yenza singene sithomoya kuphela umoya engcwele angekho lento yenza singene sinikele ama-100,000 umoya engcwele angekho umoya engcwele umi ngaphandle uthi nangwamoza ngivuleleni akozane babhizi ngithatha imali ngaphakathi moya umi ngaphandle nabashumayelayo is a Hebrew word. Is a Hebrew word. Is a Hebrew word. Moya engcwele ome ngaphandle uthi ngiyanthonthoza ngivuleleni umoya engcwele ome ngaphandle uthi ngiyanthonthoza ngivuleleni umoya engcwele sisifwe umi ngaphandle sesigqoka amasudu amhlophe ney'ncathulo ezimhlophe namasokisi amhlophe sifaka amaglava amhlophe siphethe amabhayibheli namabhayibheli amhlophe kodwa umoya engcwele umi ngaphandle ngaphakathi uthi umi ngaphandle
ibandla libhizi nama-programs. Moya Oyingcwele umina phandle. Moya Oyingcwele uyakhala. Sibuyele endaweni. Into eyenza ukuthi sizondane kangaka usuke kwancipha umoya Oyingcwele. Into eyenza sihlebane kangaka usuke kwancipha umoya Oyingcwele. Into eyenza sithi silimazane singaxolelani. Noma ngisile ngithi ngiyaxolisa uvela uthanda ukuxolela kodwa inhliziyo ukuthi ngijwayela ukuthi umoya Oyingcwele akasekho. Into eyenza ukuthi uma sikhonza sonke singasizani ukuthi umoya Oyingcwele akasekho. Wathi wasebenza wathola itenda siyobona wena ngicathula izinkipho bezela nemoto entsha ngaphandle angeke uplift umuntu angeke uphakamise umuntu nabafundisi bakhona bamshiye ngaphandle umoya Oyingcwele. Into eyenza kade ukhala ama-pledge sicela uma 10,000 ngaba sicela uma 500 ngaba sicela uma 50 rand ngaba sicela uma 2,000 ngaba umoya Oyingcwele umina usihlole emafasitereni moya Oyingcwele. Ibandla seyawuba into yemali njengoba ngilapha nje ngilindele ukuthi banginikeze isamba semali bangihamba abazalwana basamsaba uNkulunkulu nabashumayela basamsaba uNkulunkulu.